vjeruje Allahov dar. To je prirodno pravo koje niko nije uzimati niti davati. To je pravo na koje vi, roditelji, imate da odgajate svoju djecu kako vi hoćete. Hoće oni ponovo da mi svoju djecu dajemo bezbožnicima i da ne budu spremni da se brane kad dođe ponovo etničko čišćenje. Oni koji ne mogu da naprave od Srebrenice Sarajevo, sad hoće da prave od Sarajeva Srebrenicu. Ma nećemo to, dosta nam je toga. Ne damo svoju djecu da i vi učite bezbožništvu. Mi hoćemo da svoju djecu i to u našim školama. Te državne škole su naše škole. Mi plaćamo porez. Nije to tvoje, ministro, privatno, babovina, nego nisi to donio ni otkud, nego je to naše. I ima da se uči vjeronauka u tim školama. Ako treba, a očito da će trebati, ja im poručujem, ako budete dalje dirali u vjeronauku, a to znači da ćete poslije i u džamiju, i u medresu, i u naše ime, i u naše kuće, i onda ćete početi nam određivati šta ćemo jesti, gdje ćemo biti, s kim ćemo govoriti, s kim ćemo se družiti. Ako budete dirali u vjeronauku, imat ćete Sarajevsko ljeto na ulicama Sarajeva, da znate, jer mi ne možemo to podnijeti. Mi ne možemo podnijeti da nas pripremite, a ove zadnje 4 godine, federalna televizija, ove televizije, ove takozvane državne i ove neke štampane novine, su nas pripremili, dresirali nas da budemo mirni kad oni krenu u ovu akciju da nam uzimaju prava postignuta, i vjeronauku, i džamiju, i mektebe, i sve ostalo. Zato odavde sa bune, sa izvora naše duhovnosti, poručujemo im, nemojte se igrati sa nama, nemojte nas ponižavati, nemojte nas podcjenjivati. I poručujem posebno Veri Jovanović, nemoj ti da štitiš naša prava, jer ti služiš sa onima koji mrze islam, mrze nas muslimane, i zato ostavi nas na miru i uopće nam tvoj sud nije mjerodavan šta su naša prava, a šta nisu. Mi ćemo kazati koja su to naša prava, a koja nisu. Nisi ti zadužena i nisi kvalificirana da određuješ da li je ova odluka ministra ispravna ili neispravna. Ako je gospođa Ashton došla zaista da Dodiku očita lekciju i da Dodika disciplinira, da zna gdje živi i gdje mu je domovina i da zna kako treba da se ponaša, pozdravljamo to, čestitamo i podržavamo. Ali, ako je ova posjeta u Banja Luku, kao što je bila posjeta Mitterana, ako se sjećate, kad je došao u Sarajevo i kad je zapravo zaustavio procese da se Bosnu ostavi na miru, i kad je donio, ako sjećate se, i one kese za mrtve, ako je to posjeta bila takva, onda smo mi zabrinuti i želimo da nas gospođa Ashton odavde dobro čuje. A mi se zovemo Bošnjaci muslimani u Bosni i Hercegovini. Bošnjaci koji su krajem 20. stoljeća ovdje u Europi doživjeli genocid. To su priznali svi oni u Ujedinjenim narodima, u Europskom parlamentu. Eno tamo ima u Hagu sve odluke koje su donesene i svi kazali genocid. Mi Bošnjaci, poput Jevreja, smo uvijek, bojimo se i guštera jer su nas zmije ujedale. I zato se plašimo svakog takvog poteza koji na kraju je jedan truhli kompromis koji opet nas dovodi u situaciju da se sikiramo. I kao što sjećate se, kad su zaveli embargo na bivšu Jugoslaviju, mi smo svi aplaudirali. A šta se kasnije dogodilo? Samo je nama bilo embargo. I još da bude paradoks gori, vidite,
Sada ovi svjetski političari koji hodaju po svijetu, znate šta rade? Ovo što interveniraju u Sjevernoj Africi, to opravdavaju Bosnom. Znate šta kažu? Pošto smo u Bosni zakasnili, mi sad idemo bombardirati tamo u Sjevernoj Africi, pošto smo kao zakasnili u Bosni, pa smo onda na Kosovu na vrijeme došli. Pazite, oni svoj zločin pretvaraju u svoje dobro. Vidite tog licemjerja, da nam njima služi Bosna sada da idu da bombarduju druge s razlogom, bez razloga, neka to procijeni povijest. Ali ostavite nas na miru i dajte nam jednom kažite da ovdje mi, Bošnjaci, ako ste ne protjerali Jevreje iz Evrope, oni imaju tamo, dali ste im svetu zemlju njihovu, kao što kažu. Mi nemamo druge svete zemlje osim ove svete Bosne. Mi nemamo kud ići. Hoćemo ovdje da budemo i da ovdje ostanemo. Ovo je naša sveta zemlja. I ova zemlja mi je nikome ne damo. Da znate, more svako što priča ovo ili ono, ali ne može da nosi našu zemlju. Ovo je naša sveta zemlja, Bosna i Hercegovina. To nam je Bog garantirao. Ovdje smo se rodili i ovdje ćemo živjeti i ovdje ćemo umiriti.